Thamusi ndi tshi nga vhudzisa nga u rali vho Muofe afha Shabani muyeni wanga ri tshi nga tama u ḓivha uri na vho Muofe ri tshi khou amba vho Muofe Shabani the cyclist ri khou amba nga nnyi vha tshi nga swika hone vha ri vhudza madzina avho nga vhuḓalo uri vhone vha bva gai vha wanala gai kha vhane thamusi avha vha ḓivhi ri ḓo kona u swika hone ri a kandela phanḓa. Muofe the cyclist ndi Muofe Shabani o bebiwaho kha ḽa Mudunungu Nzhelele a lutshela hanengei a dzhena primary tshikoloni tsha Mudunungu a ya secondary ya Mphephu. Muofe the cyclist a ya a fhedzisa secondary yawe kha tshikolo tsha Tshifenda secondary school. U bva hone Muofe the cyclist a ya University of Venda for Science and Technology a ita Bachelor of Commerce in Accounting. Muofe the cyclist a ṱuwa Mudunungu a ye Hammanskraal hune a khou shumela hone. Zwa zwino Muofe the cyclist nga vhudzulo u khou dzula Makononi. Ndi zwo. Ri khou livhuwa nga maanḓa heyo khudza ipfhi ndi ḓo. Oh, okay. Ro livhuwa vho Muofe introduction yawo ndi ya vhuḓi nga maanḓa ina ṱhuṱhuwedzo nnzhi nga maanḓa. So khombela uri vha ri vhudze uri vhone hei journey yavho ya cycling vho i thomisa hani, like zwo ḓa hani uri vho ri vho dzula vha Muofe vha ri, you know what, I want to uri ndi ḓi wane ndi tshi kha cycling. Okay, ndi khou livhuwa vho ndi ḓo question yavho ti journey yanga nṋe ya cycling ndo i thoma ndi nga si tou amba time frame uri ndo i thoma lini, mara ndi tshi khou ḓi aluwa u bva vhuṱukuni nda vha ndi na muḽoro wa uri nṋe ndi a funa uri ndi cycle from different place province u ya kha iṅwe province. Ha vho nori tshifhinga tsha musi ndi tshi khou aluwa vho dzi tshomedzo zwithu zwo rengiwa nda ndi sa koni u swikelela uri ndi khou swika ndi khou renga baisigira. Mara zwa zwino ndi tshi khou aluwa miṅwahani mivhili miraru yo fhelaho nda ḓivha na bono ḽa uri ndi fanela uri muḽoro wanga ndi u bveledze. Ha vha uri ndi sa ḓivhi na zwone uri ndi ḓo thoma gai, mara nda ri ndi tshi wa vhona nga murahu ha musi vhathu vhaṅwe vha tshi khou kona u zwi swikelela hezwo zwithu na nṋe nda nyaga thuso, nda nyaga ngeletshedzo kha vhaṅwe vhathu uri ndi nga zwi konisa hani uri ndi ḓi wane ndi tshi khou bva Hammanskraal nga baisigira u vhuya u swika Mphephu Plaza. U sumbedza uri ndi kale muḽoro wanga ndi nawo ndi tshi tou vha ndi si na nḓila yo sumbedza uri ndi nga u konisa hani. Zwino ndi ndo wana chance, ndo wana information uri ndi nga zwi konisa hani, nda vhona uri ndi khwine muḽoro wanga ndi u bveledze. Zwino vha tshi amba ḽa thuso na zwa ngeletshedzo khombela uri vha ri vhudze uri thuso ya vha khou i ṱoḓa ndi ifhio, ngori kha musi hu na muṅwe ane naye u khou tama u vha cyclist mara arali a khou uri u khou ṱoḓa thuso u vha a khou tea uri a ṱoḓe thuso yo tou itiso hani. Uri muthu a vhe cyclist a kone u cycler kha lwendo lulapfhu ngo rali thuso ine nda khou amba yone yo thoma ngori u nga si sokou vuwa nga matsheloni wari u khou cycler u bva Hammanskraal u swika Mphephu Plaza. Thuso yo thoma u fanela u vha na medical services, ni fanela uri ni yo ṱolwa nga madokotela vha vhone uri ni fiti, dzi BP dzi ita zwone, dzi heart rate dzo itisa hani na milenzhe yaṋu i fiti na hune na nga kona u ṋamela baisigira u swika hanefho. Zwino vha nga wana uri muthu u kundela u wana tshumelo yo raloho ya madokotela. Ha dovha hafhu wa nyaga na dzi bammbiri dzo no nga dza dzi phemiti dzo sumbedza uri muthu a nga si tshimbila a eṱhe u bva hangeini. Hu fanela u vha na thuna khou escorta vhene vha khou mpherekedza ngori nga si tshimbile ndi ndoṱhe. Zwino zwo raloho muthu u fanela u make sure uri zwo dzudzanyea nga murahu ha musi a tshi thoma u dzhena lwendoni lwawe, ende thuso yeyo a nga si kone u zwi ita nga yeṱhe. Zwi amba uri u ḓo fanela u wana ngeletshedzo kha vhaṅwe vhathu vhane vha zwi ḓivha uri ri wane madokotela ri fanela u itisa hani, uri ri wane dzi security companies dzine dza ḓo escort ri fanela u zwi itisa hani. Ndo livhuwa. Okay. Ndo livhuwa nga maanḓa. Kha hei journey ya cycle ne zwi a konadzea uri arali muthu a ri a thina tshelede but I'm really invested kha cycling a nga zwi kona kana a nga ḓi ṱangana na vhuleme? Ndo bole mbuso vho thungo ipfa zwavhuḓi. Ndi ri khezwi ndi nṋe ndi ḓo ndi khou nyaga u vha cyclist ti a thina tshelede hezwi ndi hafha a thina na peni. Zwi a konadzea uri ndo tou ra ndi sina na peni ndi pursue interest yanga ya cycling kana ndi ḓo ḓi ṱangana na vhukoni hu na masheleni ane nda khou tou thoma nda a kuvhanganya ndi muthu before ndi tshi ri ndi khou nyaga u pursue hei journey ya cycling? Nṋe ndi vhona unga naho arali kha musi muthu a si na tshelede vhona muḽoro wavho uri a khou nyaga u vha cyclist vha nga zwi kona. Hu ḓi tou vha ni zwi nga kanganyise fhedzi kha time frame ine vhone vho lavhela vha ḓo ita ngayo, ngori arali ndo rali ndi nga seri ndi khou nyaga u vha cyclist ṅwaha u ḓaho maybe nda ri December hu no uri nga hetsho tshifhinga a thi athu vha na tshelede. Zwi amba uri vha fanela u ḓifha time frame ine ya vha i khulwane lune nga hetsho tshifhinga vhone vha ḓo vha vho u vho kona u
kuvhanganya tshelede ine yanga kona u ita hezwo zwithu is either vha khou nyaga zwisponsara zwine vha ḓo vha sponsara uri vha kone u achieva muḽoro wavho. Zwi amba uri arali vha sina na peni zwi ḓo dzhia tshifhinga uri fast vha kone u achieva muḽoro hoyo as compared to musi vhone vhaṋe vha na tshelede yavho ine vha khou tou ḓi uri ndi ndo fara tshelede kei ndi khou nyaga u ita hetshinoni. Mara arali hu no uri a vhana zwisponsara vha ḓo zwi wana nga murahu, zwi amba uri na process yavho yo ngo cycle lini i ḓo lenga nayo. Mara mafhungo malwa ndi u sa fhela mbilu, vha ḓivha uri u lenga zwi ḓo lenga mara zwone zwi ḓo fhedza zwo itea. Okay. Ndo livhuwa. Ndo livhuwa phindulo yavho yo vha yavhuḓi nga maanḓa. Vho Mudamani. Ya ndi khou livhuwa nga maanḓa vhana, ndi khou livhuwa nga maanḓa vho Zwikone vho ifara zwavhuḓi nga maanḓa. Khezwo vhathu ndi khou ṱanganedza dovhe ndi vha mbudze ro dzula na ene Muafe Shabani the cyclist, a mufumakadzi ano khou swika hone u khou driver lukanyakanya. Ro dzula nae fhano ri khou nyaga u tou swika hone ṱhaṅwe ra tou pfha vho zwinzhi u bva hanefha kha Mudamana FM ri khou swika hone ṱhaṅwe na vhathetshelesi vha swika hone vha ya doba zwinzhi hanefha u bva kha ene Muafe the cyclist. Kha ri swika hone ri a sumbedza lufuno nga dzone gift na u sumbedza lufuno nga hone u thepa kha ri ḓo fhira nga hafha mavhengeleni. Zwivha zwavhuḓi wana maAfrika Tshipembe o farana u tshi dzula murudzi muthihi ha tandwa ḽi no fukwa ngei Limpopo province kha Lavenda. Zwi vhonala u ḓidzhenisa kha nḓowetshumo ya zwa mugidimo zwi tshi khou nwelela u tambudzana nga tshe no dzhielana fhasi zwi nga fhedzwa nga nyito dza vhuḓi vhudzaho, a si zwithu zwo ḓoweleaho zwi no khou ita kha Lavenda zwi tshi kwama mugidimo. Ri na mufumakadzi Muafe Shabani ane a ḓivhidza Muafe the cyclist u bva fhaḽa kha Ḽanzhelele. Muafe u khou ḓo gidima u bva Hammanskraal Jubilee Mall u livha fhaḽa Mpepu Plaza nga maḓuvha mararu u ya kha maṋa. Muafe the cyclist maḓuvha awe a lwendo nga lukanyakanya ndi u thoma nga dzi 6 u swika dzi 9 August 2025. Ri khou ramba vhadzulapo vhoṱhe vha Ḽanzhelele na vhupo hoṱhe nga tsini na Venḓa ḽoṱhe ḓo u tikedza mufumakadzi wa u tou thoma u gidima nga lukanyakanya u bva Hammanskraal u ya ngei Venḓa kha Ḽanzhelele. Muafe the cyclist u khou lwela u dzhielwa fhasi kana hone u nyadziwa vhafumakadzi hune vha shumela hone na u lwa na zwiito zwa u tambudziwa ha vhanna na vhana. Zwiimiswa zwoṱhe na vhoramabindu vhoṱhe ri ri khwinyeleli ndau ya ndoni. Yeah, khezwo karibu wadovhe ndi vhaṱanganedzi hanefha kha yone Mudamana FM hune nṋe na vhini ri vha ro dzula nga misi ri na vhayeni vhashu ro swikone ṋamusi ri amba na ene Muafe the cyclist ano khou tshimbila nga lone lukanyakanyo u bva hanefhaḽa kha Hammanskraal u swika haningei kha Ḽanzhelele. Ro dzula hanefha ri khou swika hone ri ḓo nifha tshifhinga na Zwikone ni a vhudzisa dzimbudziso kharali vha na mbudziso. Ro dzula hanefha kha episode yashu ya podcast kha Mudamana FM 8 ro dzula ri tshi khou ri ro ḓo vha ri khou guda zwinzhi. Ṱhamusi ndi nami ndi vhuye kha muyeni washu afha ndi ḓo swika hone ndi ya vha vhudzisa uri ndi mini tsho vha ṱuṱuwedza u thoma zwo u tshimbila kana u shumisa lukanyakanya hone vho zwi thoma lini zwa nyendo ndapfu kana dzo lapfaho nga u tou ralo? Tsho nṱuṱuwedzaho uri ndi ite zwa lukanyakanya ndi uri ndi na muhumbulo ndi na bono ḽo ndi khou nyaga u ita history, ndi vhe mufumakadzi wo thoma u cycler long distance nga baisigira. And then nda dovha hafhu nda ṱuṱuwedzea uri ndi khou nyaga u ita hili fulo ḽa uri stop disrespecting females in the workplace na men abuse na child abuse. Ndi tshi khou sedza uri vhunzhi ha vhathu vha tshifumakadzini a vha khou ṱhonifhiwa kana a vha khou fhiwa a vha khou dzhiwa sa vhathu vha tshinna mashumoni yavho. And then habe na vhanna vha na u tambudziwa futhi na vhana vha tshi khou tambudziwa. Ndi ngazwo ndi humbulo ndi ite hili fulo ḽanga la u cycle u bva Hammanskraal u swika Mpepu Plaza. Ya ndi zwavhuḓi nga maanḓa hezwi. Sorry baba ndo vha dzhena vha khou ḓi amba. Ndo fhedza. Ndi zwavhuḓi nga maanḓa hezwi makhadzi vhana ri a zwi takalisa ri a vha hulisa ri pfa sa shango ḽa Venḓa sa vhavenḓa ri tshi takala nga zwine vha khou ita. Kha vha ḓo tou mbudza uri izwi vha kha lukanyakanya vha nḓilani ha sokou tou swika mvula ndi mini zwine vha ita? Ha swika mvula ya sokou tou na mati hanefha vha zwezwi nyendoni. ndi ḓo ḓi gidima lwendo nda swika fhethu ho tsireledzeaho nda vhona uri ndo tsireledzea and then nda ḓi kona u fukula na lwendo lwanga musi mvula ino pfula. Ya zwi khou pfala nga maanḓa, zwi khou pfala nga maanḓa. A thi ḓivhi makhadzi wa vhana ngafho vha na dziṅwe mbudziso dzine vha kha ḓi ṱoḓa nadzo ri sathu ya mavhengeleni? Nṋe ndo nyaga u tou pfha hezwi thi vho menshina fhungo ḽa uri u sathu thoma dzheni ya cycling u khou tea uri u wane madokotela thi. Zwena ndi khou humbula uri vha ri vhudze uri ndi tshimini tshithu tshine tsha vha important. Ndo tou rali ndi ḓoi kha ndi thome gai uri ndi ṱhogomele mini na mini uri hezwi ndi tsho thoma kha heyi dzheni ya cycling ndi songo ṱangana na vhuleme vhufhio na vhufhio. Okay, tsho thoma
hupfi vhone vha fanela u vha ndo ndi nda vhona madokotela o vhalaho nyana tsho thoma vha cheka mabombele avo, vha cheka BP vha vhona uri vhone vha hani kha BP yavho, vha cheka dzi cholesterol, vha cheka na dzi heart rate. And hezwi zwi vha hanengei vho u chekiwa, athi ndi ḓo ṱuwa ndi songo neta, mara hu ḓo ḓivha na dzi nyonyoloso dzine vha ḓo vha itisa dzone maybe for awara, u bva hanefho nga murahu hu dovha khou cheka mbilu yavho uri mbilu yavho vhone i khou kona i khou ḓi tshimbila zwone na nga murahu musi vho neta, a i tsha fana vhanguri vha nga kona u tshimbila tshikhala tshilapfhu na. U bva hafho futhi vha cheka na pfhi mini mafhafhu, vha ḓo tshekwa na mafhafhu uri fhafhu ḽavho ḽi a kona u rathi zwo ndi nga zwi amborisa hani zwithu zwa hone, mara vha cheka na dzi lungs. And then zwi tshi bva hanefho vha cheka na milenzhe, fitness ha muthu tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi khou nyagea vha cheka. And then vha kona u ṅwala report yo sumbedza uri muthu hoyu yes u fiti a nga ita zwithu zwo to raloho. Ndo livhuwa. Vho Okay. Mdamani. Yeah, Kezo ndikulivwa nga makhadzi wabo ana ndikulivwa nga manda na mini wa borine. Kezo ro dzula nepa kha yone Mdamani FM ri tshikolo usiko na ri khou guda kana ri khou ḓivha zwinzhi ubva kha yone makhadzi wabo ana. Kha vha ḓo mbudza ṱhamusi afha muyeni wa borine uri ndi mini tshine tsha vha ḓi ṱuṱuwedza ngatsho kana ndi mini tshine vha ita musi vha tshi khou ḓeluwa nga tshimo tshine vha pfha ungari hai hezwi noni ndi khou thoma u nyama ndi khou thoma u fhela mbilu, vha ḓi takula vha ḓi encourage kana vha ḓi ṱuṱuwedza nga mini uri vha ḓi wane vha tshi khou isa phanḓa na lwendo. Ṱhamusi ndi tshi nga fanyisa nga huyu muthanga we ra vha ri tshi khou a tshi khou fhedza u gidima lwendo lwawe, ndo pfha tshi khou amba uri hu na huṅwe he nda ri ndi tshi khou gonya tshikwara nda pfha unga ndi nga litsha. Vhone edzo nyimelo dzi tshi ḓa vha ḓi ṱuṱuwedza nga mini u ya phanḓa? Nyimele edzo dzi tshi dzo ralo ndi tshi ṱangana nadzo ndi ḓivhudza uri tshe nda thoma tshone ndi fanela u tshi bveledza. A thi nyagi uri arali ndo thoma tshithu ndi tende uri tshi ambalela, ndi uri ndi a ḓivhudza uri tshine tshithu tshi sa kambi ahuna uri tshi nga mbalela, ndi uri ndi ḓo lwa natsho u vhuya u swika ndi tshi tshikona. A zwi konadzei uri ndi sa tshikona, ndi nga nambala tshikona nda tshi fhedza arali ndo ḓi tou lenga, khamusi ndo ḓifha time frame yori okay hetshi tshifhinga ndi khou ḓo tshi gonya nga awara, khamusi nda vhona uri awara i tsini no fhela ndi sathu tshi fhedza, mara ndi nga si litshe, ndi nga nambala tshi fhedza nga awara na 10 minutes kana nga awara na 20 minutes. Ndo ḓivhudza uri u litsha a si solution, zwi amba uri u nga namba wa tou lenga, mara tshine tsha vha hone arali wo ḓivhetshela tshithu u fanela u tshi fhedzisa, a huna uri u nga thoma tshithu tshi fhedza. Ya ri khou livhuwa nga maanḓa makhadzi wa vhana, ri khou livhuwa nga maanḓa. Ya lupfala lu lwendo lune ya u funa vho to ḓifunga. Ya ahuna na zwiṅwe na vhangwala ndi hanefhaḽa ro dzula nga hone mugivhela ro dzula hanefha na ene makhadzi wa vhana ri khou swika na ri vha ri khou doba ri khou guda zwinzhi ubva hanefhaḽa nga khaye u fhirisa u swika hone ṱhaṅwe ra tou zwi bva nga dzi social media, ri khou tou swika hone ra tou ḓivhudzisela riṋe vhaṋe ri ḓo swika hone ṱhaṅwe ri a vula dzi line na vhone vha swika hone ṱhaṅwe vha nga swika hone vha ḓivhudzisela. Ṱhaṅwe ndi sathu isa khudza ipfhi nga ngei kha makhadzi wa vhana ndi ḓo fhira nga mbudziso nthihi nga bva kha muyeni washu uri ndi ifhio thuso ine zwa zwino musi olu lwendo vha sathu lu thoma vha nga vha ṱhamusi vha tshi khou i ṱoḓa kha vhathetshelesi vha Mdamani FM na kha vhathetshelesi vhane vha khou vha sapota kha lwendo lune vha khou lu thoma? Thuso ine nda nga i ṱoḓa ndi thikhedzo, sapoto ya vhathu na vhathetshelesi vha Mudamani na Mudamani FM na zwishumiswa zwine nda nga kona u zwishumisa musi ndi tshi khou cycler, zwi ngo sa maḓi, dzi energy bar na tshiṅwe tsho tshila na zwa sports na tshelede yo badela khamusi na eḓelo hune ra ḓisa vho nga lwendo lulapfhu lune ḓa ro no vha ḓuvha maṋa, zwi amba uri ḓo fanela u vha na fhethu ho eḓela for maḓuvha mararu. Ndi nga livhuwa thuso eneyo raloho. Hu na fhethu hune kharali vhathu vha tshi khou ṱoḓa u vha thusa vha nga kona u vha kwama hone, hune arali zwi hone ri ḓo zwi amba nga ngeno mafhedziseloni? Hu hone vha nga nkwama hone, vha khou amba nomboro dzanga hune ṱhaṅwe thuso ya nga tea uri i swikele hone arali hu na muthu ane ṱhaṅwe u khou nyaga u thusa nga zwo u gidima, nga zwo u ḓiraiva tshilukanyakanya kana u khou nyaga u ḓisa haneyo masheleni uri vha kone u ḓiwana vha khou swika hone vha ya buka vho hoḓela vha kone u wana maḓi a khou ḓa. Ndi zwifhio zwine muthu ṱhamusi a nga ita kana a nga vha kwama gai? zwi amba uri vha nga kwama nne kha nomboro dzanga dza founu dza 076 054 9384 kana vha kwama vha NEHTV and then ndi vhone vha khou dzudzanya mafhungo a hezwi zwithu zwa lukanyakanya. Alright, makhadzi wa vhana kha yo khudza ipfhi. Okay, ndo livhuwa Vho Mdamani. Vho Mofe, una muswa ane u khou vha thetshelesa vha tshi khou amba, una muswa ane a vha tevhelela kha dzi TikTok, ndi fhio advice ine vha nga mu ṋea yone kha heyi industry ya cycling?
ndichinga advisa muswa ene akunitevera khamusi kha TikTok kane pakadzi social media uri ene munne arali ana muloro wari kunyanga udiwana a professional cyclist kha tevedze muloro wawe zwa zwino rali angakona u wana thuso nani angankwama ndingamueletshedza uri adiwane a tshi khou kona u bveledza muloro wawe anga zwi itisa hani and then anga songo shavha u kwama vhathu u vhudzisa uri a itise hani a thome gai uri zwo zwikona u ḓa tshi khou bveledza muloro wawe ndo livhuwa vha kanda khoto ndo to humela murahu nyana vha kanda ipfhi la uri fhungo la uri vha khou nyaga u participate kha hey cycling ti vha tshi khou nyaga u vhusa na u kandeledzwa ha vhafumakadzi kha vha ḓo ito ri pfesese uri vha tshiri u kandeledzwa ha vhafumakadzi vha khou to zwi ambisa hani ndi tshiri u kandeledzwa ha vhafumakadzi ndi khwamba mishumoni une vha shuma hone ti u kandeledziwa kana u nyadziwa no sa ṱhonifhiwa vhafumakadzi ndi tshi khou zwi sedza ndo sedza uri mishumoni yashu vhunzhi ha vho riṋei ni a wana vhathu vha tshinnani vha fhiwa respect ino fhira ya vhathu vha tshifumakadzini ende tshiṅwe tshifhinga zwi tshi ḓa futhi ndi nga ḓi pfha kha zwo vhona kushuma kha environment ifhio ndi nga ḓi fha example kha musi nga vhathu vha no nga vho vhalindi vha tsireledzo vha vhona uri vhaṅwe vha khou fhiwa tsireledzo vha khou fhiwa ṱhonifho ino fana ya muthu wa tshinnani ri tshi nga amba kha musi nga vhathu vha vhadededzi vha vhafumakadzini ndi nga vhona uri ṅwana kana vhathu vhafhio vhane vha shuma navho a vha ṱhonifhi muthu wa mufumakadzi u fana na musi vha tshi khou ṱhonifha muthu wa tshinnani nda kwamba ndo sedza hanefho ya ndi khou pfala vho Mumope ro livhuwa badi sa vhafumakadzi vho Mdamani ne a thi tshena mbudziso a thi ḓivhi uri ri nga vulela vhathetshelesi na platform ya uri vha vhudzise zwine vha khou ṱoḓa u vhudzisa zwone kharali vhathu vha na mbudziso vha nga swika hone vha ya requesta vha swika hone ṱhaṅwe ri a pfha uri na vha na mbudziso ḓe dzi tshi ya kha munyeni washu ri tshi khou dzhia mavhengeleni nga u tou rali vhone vha tshi khou swika hone vha ita zwo fanelaho vha swika hone vha ya vhudzisa munyeni washu mbudziso vha sathu swika hone vha ya ṱuwa khezwo kha ri ḓo dzhena mavhengeleni hafha ri ḓo pfha uri ri rengisa nga nḓila ḓe vha ṱoḓa u dzi wana vha tshi khou bika muzika wo no thetshelesea nahone wo no lidzea vhathuni kha vha kwame Grabbeats kha namba founu dzi tevhelaho 074 2836 160 a vha nga ḓisoli zwi vha zwavhuḓi wana maafrika tshipembe o farana u tshi dzula mulodzi muthihi ha tandwa ḽi no fukwa ngei Limpopo province kha Lavender zwi vhona ro ḓidzhenisa kha nḓowetshumo ya zwa mugidimo zwi tshi khou nwelela u tambudzana nga tshasho no dzhielana fhasi zwi nga fhedzwa nga nyito dza vhuḓi vhudzaho a si zwithu zwo ḓoweleho zwi no khou itea kha Lavender zwi tshi kwama mugidimo ri na mufumakadzi muofe Shavhani ane a ḓivhidza muofe the cyclist u bva fhaḽa kha Ḽanzhelele muofe u khou ḓo gidima u bva Hammanskraal Jubilee Mall u livha fhaḽa Mpepu Plaza nga maḓuvha mararu u ya kha maṋa muofe the cyclist maḓuvha awe a lwendo nga lukanyakanya ndi u thoma nga dzi 6 u swika dzi 9 August 2025 ri khou ramba vhadzulapo vhoṱhe vha Ḽanzhelele na vhupo hoṱhe nga tsini na Venḓa ḽoṱhe ḓo u tikedza mufumakadzi wa u tou thoma u gidima nga lukanyakanya u bva Hammanskraal u ya ngei Venḓa kha Ḽanzhelele muofe the cyclist u khou lwela u dzhielwa fhasi kana hone u nyadziwa vhafumakadzi hune vha shumela hone na u lwa na zwiito zwa u tambudziwa ha vhanna na vhana zwiimiswa zwoṱhe na vhoramabindu vhoṱhe ri ri khwinyeleli ndau ya ndou ni muṅwe wa vhadzulapo vhane vha khou tama u ḓiwana vha khou tshila vhutshilo khwine arali bindulo i no swika hone ḽifhasini ḽa muḓifho sa ramabindu ḓiwaneleni app na ini sa murengi ḓiwaneleni app tshumelo ya ḓorobani i kha ḓi wanala kha vhupo ha Limpopo na Gauteng kha vharamabindu vhoṱhe vhane vha khou ḓiṅwalisa kha ḓorobani app vha wana khungedzelo dza mabindu avho mahala ḓiwaneleni ḓorobani app ni kone u ḓifheliwa u thoma ṋamusi ḓorobani app ini na ya zwi fushaho mbilu yaṋu downloadani ḓorobani app ṋamusi khezo ndi hanefha ri khou ṱanganedza kha yone Mdavana FM ro dzula hanefha na ene munyeni washu ane a vhidziwa nga ene muofe Shavhani the cyclist ane a khou gidima hanefha ḽa nga lwone lukanyakanyo u bva hanefha ḽa Hammanskraal khezwiḽa ndi hanengei kha Ḽanzhelele ro dzula hanefha ri khou swika hone ro dzula kha Mdavana FM kha podcast TikTok hanefha ro dzula kha episode yashu ya vhu-8 ya vhumalo khezwo ndi swika hone ndi a ṱanganedza vho Magoma ndi ṱanganedze na ene hupfhi tsha ḓivha uri phanḓa zwo to itisa hanengei thi khou kona u vhona vho Magoma ri khou vha ṱanganedza ndi madekwana ndi madekwana vhuḓi uri ni muhashi wa Mudamani FM na vhathu vhoṱhe vho no khou thetshelesa vho dzula masofani na vhane vha vha hone kha phanele na muofe mufumakadzi ono khou gidima kana ono khou reila basigiri uri ni vhathu yone ri lusanekeyo na nṋe ndo takala a thi nga ḓo thoma nga mbudziso
ndi ḓo thoma nga advice. Advice yanga ndi ya uri ndi vhanzhi vhane vha khou nyanga u vhona muofhe a tshi khou swika nzhelele, mara ndi vhanzhi vhane a vha khou ni tamela mashudu wavhuḓi. Ndi khou zwi amba ngauri ndo vha part kana ndo tamba part yo ri pfano a vhe hune a vha hone. Advice ine nda nga i amba ndi uri vhathu vhane na khou shuma navho kana mini kha vhutshilo haṋu ni songo vha hangwa. This is the main ine i ḓo ita uri hu vhe na vhaṅwe vha vhathu vha vhana vhaṱuku vhane ni nga ita club yaṋu ya cycling ya vhafumakadzi, havhaḽa vhathu ni khou tea u shuma navho. Zwine nda khou zwi amba uri you need a sponsors regarding water, no amba na few things zwine nda zwiṅwe tshiṅwe to zwi pfha, mara no amba vho maḓi na mini zwoṱhe. U ya nga ha nṋe it's a minor nga advice yanga kana nga nḓivho ine ndavha nayo as a founder of Magoma Foundation. Ndi dzi minor things dzine maḓi ha cost 100 rand 24 ya maḓi. Zwi dependa kha uri muvhili wavho vhone u khou ṱoḓa maḓi mangafhani nga tshetsho tshifhinga kha dzi kilometer dzine vhone vha khou dzi gidima. 4 days ndi maṅwe maḓuvha maṱuku nga maṅwe. Mara zwine nda nga zwi amba vhaḓamani, I believe ndi ḓo amba navho, ndi ḓo wana phone number dzavho kha vhomesha. Zwine nda nga zwi amba ndi zwo uri vha thanyele vhunzhi ha vhathu vhane vha ḓo vha founela vha vha tshi khou vha phoromisa zwithu zwine a vha nga ḓo zwi bveledzisa. Ndi a zwi pfesesa uri event yavho i khou vha nga dzi 9 hu ḓo vha hu ḓuvha ḽa vhafumakadzi. I just wish arali ni ho vha hu tshi khou itiwa research nga vhadzudznyi vhavho vha tshi khou kona u ḓivha zwo uri afha kha Vhembe district ndi gai hune hu nga vha hu na event ya vhafumakadzi ine vhone vha nga swikela khayo than u swikela moḽoni. Yo vha i ḓo dovha ya vha na another value ya zwine vha khou ita nga murahu musi vho swikela kha gathering ya vhafumakadzi, ngori havhaḽa vhafumakadzi vha ḓo zwi ḓivha zwo ri vhone vha khou swika ende ndi ṅwedzi wavho sa vhafumakadzi. Ndi advice yanga. Ai, ri khou livhuwa nga maanḓa vho Magoma, ri khou livhuwa nga avhari ndi tshi khou fhedzisa vhaḓamani, arali ni issue ya maḓi yori ava mbudze value ya maḓi ane vhone vha khou a ṱoḓa. Ndi khou zwi amba henefho vhaḓamani, thi tu amba zwithu zwine a thi zwi iti. Ndi khou shavha amba zwe nda vha itela zwone vho muofhe ava mbudze value ya maḓi ane vhone vha khou a ṱoḓa, ndi ḓo vha ṋekedza one. ri khou livhuwa nga maanḓa, ri khou livhuwa nga maanḓa vho. Ende ḽo fhedzisela vhaḓamani vha songo ya vha ri Magoma Foundation yo vha sponsor tshavho vho muofhe. Ndi khou nyaga u tou vha thusa ende na musi vha tshi vhuya vha tshi swika nzhelele hu na hune vhone vha nga swikela hone hune vha nga ya vha eḓela hone, mara vha sa zwiḓivhi zwo dzudzanywa nga nnyi. Mara ri kha ḓivha kha process. The only thing ndi uri I am not your sponsor. The only thing ndi uri ndi inspired nga zwine vhone vha khou ita, zwine zwi khou nyaga u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhana vhashu vha vhafumakadzi uri vha nga reila basigiri. Vhaḓamani ri dzula ri khou amba vha ḓo kwama vhaḓamani kana vha ḓo kwama vho Neshi vha mbudza uri vha khou ḓa maḓi mangafhani, ndi ḓo vha sponsora nga maḓi, mara vha songo ṅwala fhethu uri Magoma Foundation yo vha ṋekedza maḓi. I've got my own reasons dzanga vha ḓo dzi fanela vhone ri tshi amba nga kholo,
That's all. ri khou livhuwa nga Okay, maanḓa una Vho thaidzo. Makhado. PSG iko vha sponsora as a right. Una company ya PSG iko ḓivha sponsora as a security. Sumuri huna zwinzhi zwine zwa kho ḓi itea mara a vha tenda uri zwine zwo to ralo. Ndi khou livhuwa. Ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Magoma, ri khou Okay, ndi khou livhuwesa. livhuwa. Ndi khou livhuwa nga maanḓa vha Magoma Foundation. Ya kheso ri khou vha ṱanganedza futhi hanefha kha Vhuḓamani FM ri swika hune ri a isa khudza ipfhi hanefha kha vhone vho hupfhi mini ri khou vha ṱanganedza kha Vhuḓamani FM ni madekwana. Ndi madekwana vho Vhuḓamani na Mbido na Muope na vhathu vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa heyi mbekanyamushumo khathihi na u livhuwa Vho Magoma vho ṱuwaho kha zwe vha ṱuṱuwedza wa khaladzi. So nṋe nda vha hafhanoni a thi ngo tou ḓa vho nga zwinzhi ndo tou ḓo ṱuṱuwedza vho khaladzi kha zwine ha vha uri u khou ṱoḓa u zwi thoma sa muthu wa tshifumakadzini na zwithu zwine ha vha uri u khou vha nazwo. Ndi zwithu zwine zwa vha uri vhaṅwe vhathu vha tshifumakadzini vha nga dovha vha khou ḓi zwi funa u zwi thoma mara zwa vha uri zwi khou vha balela. So na nṋe ndi hanefho nda vha hone ndi khou pfha ndi tshi khou mutamela mashudu uri zwe a zwi thoma a zwi bveledze a zwi kone. So tshine tsha vha na mathomo tshi na magumo. So mara nda ndi tshi khou ḓa hafhanoni ndi na mbudziso ye nda vha ndi nyaga u vhudzisa hafhanoni kha wa khaladzi uri a tshi vhuya a tou dzula fhasi a decide nga izwi zwine ha vha uri u khou nyaga u zwi thoma. Ndi tou sa ḓivha zwo uri khamusi ndo wana mbekanyamushumo u kale no thomana kana o no zwi fhindulana. Nda nyaga u tou ḓivha zwo uri a tshi vhuya a tou humbula nga ha distance nngafha ine u khou bva ha Maskrala a swika Mphepo Plaza. Hu na iṅwe distance ye a vhuya a vha o i tshimbila nga u cycler ine ya vha uri ndi khulwane ine ya vha uri u pfha a tshi khou pfha uri u na maanḓa ende u ḓo zwi kona na nga heyo distance. So nda khou ṱoḓa u ḓivha zwo uri eyo distance ine ya vha uri o no i tshimbila yo vha yo bva gai no swika gai. Iṅwe mbudziso ya vha yo uri a tshi khou tshimbila kana kha heḽi buḓo ḽe ene a zwi thoma dzi challenges dze a vha tshi khou ṱangana nadzo ndi dzifhio, hone o vha a tshi khou kona u handle tshithu tshiṅwe na tshiṅwe na arali o vha a muthu ane a vha uri u na muṱa. So a tshi ita dzi nḓowenḓowe dzawe o vha a tshi khou kona u ita mishumo ya muṱani na. So ndi zwenezwo zwe nda vha ndi tshi khou ṱoḓa u vhudzisa zwone kha wa khaladzi. Okay, ndi fhindule. Ya. Okay, mbudziso ya khaladzi ndi khou livhuwa khaladzi vho hupfhi ndi nnyi. Ndi tshi nga fhindula mbudziso yavho yo thoma ya uri kilometers khulwane dzine ndo no dzi cycler ndi dzifhio. Ndi tshi nga amba kilometers khulwane dzine ndo no dzi cycler u swika zwino ndi 50 kilometers. Zwi tshi khou bva kha uri u cycler badani a zwi ngo leluwa nga maanḓa u tshi khou cycler u woṱhe hu na dzi goloi hu sina vhathu vha tsireledza hanefho tsini ngauri u wana uri hune a khou cycler hone a hu na dziṅwe dzi nḓila a dzi na space tshine baisigira i nga tshimbila hone lune zwi fhedzisela zwi dangerous musi u tshi khou cycler hanefho hoṱhe. And then ndi tshi nga ḓa kha mbudziso yavho ya vhuvhili ya dzi challenges dzine ndo no ṱangana nadzo. Dzi challenges dzine ndo ṱangana nadzo ndi nga si tou ndi dzi challenges nnzhi ngori a thi tou ṱangana dzi challenge mara vha dovha futhi vha amba nga mbudziso ya time management uri zwithu zwa hayani na dzi nḓowenḓowe zwanga zwi khou ṱanganana. Tshiṅwe tshifhinga iwe muṋe wa fanela u ḓifha tshifhinga wa ḓivhudza uri okay tshifhinga tshino ndi khou vhona zwa muṱani ndi khou bika ndi khou ita zwifhio mara nga hetshi tshifhinga kana khamusi 2 hours ndi fanela u ya nda ita dzi nḓowenḓowe dzanga uri zwithu zwinawe zwi kone u balance iwe muṋe wa dzudzanya tshifhinga tshau nga nḓila yo teaho iwe muṋe wa wana tshifhinga wa kona u zwi ita uri zwi tshimbila zwoṱhe nga nḓila yo teaho. Ndo livhuwa a thi khou ḓi uri khaladzi u fhindula yani. Hai ndo fhindula zwavhuḓi nga maanḓa khaladzi hayi ndo livhuwesa. So ndi khou tsa ndi mutamela mashudu zwi tshimbilele. Ndi khou livhuwa nga maanḓa na nṋe u tamelwa mashudu ndi na fhulufhelo ḽa uri zwi ḓo tshimbila. Ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa khevala ndi vhonevho on center kha ri swike hune ri a vhafha khudza ipfhi na tshifhinga tsho no ri rwa nga maanḓa hu si kale ri a vala heino mbekanyamushumo hu nga ri ḓo ṱanganedza ya hanoyi muthetshelesi o salaho na muthihi wo fhedzisa kharali vha tshi khou ḓivha na mbudziso dzine vha nga vhudzisa ri khou lavhelesa tshone tshifhinga tsho no ri rwa nga maanḓa on cent.
Lokovela muhashi. Dad madekwana. Lokovela Vho Muofe na Vho Ndido. Madekwana ndi vhuḓi. madekwana avhuḓi vho Osent. Hone vhusa ine nda khou nyaga u vhusa ndi ya uri dzi nḓowenḓowe izwi vha khou dzi ita vha khou dzi ita nga u reila baisigira kana u vha u khou tou ya gymini na. Dzi nḓowenḓowe dzine nda dzi ita ndi dzi ita vhukati ha vhege, ndi dzi ita ndi tshi khou dzi ita gyming, zwezwiḽa zwo yelana dzo u ṋamela baisigira, and then mugivhela na sonda ndi hone hune nda vha ndi khou ita cycling. Zwi tshi khou bva kho uri tshifhinga tshine nda vha vhukati ha vhege cycling hu vha ḽo no kovhela ndi tshi sala tshi vhuya mushumoni, mara gyming hu vha hu khwine ngori hu vha hu na mavhone zwi a kona u konadzea. Dzi cycling ndi dzi ita nga weekend. Okay, vha khou ita zwithu zwavhuḓi, nṋe ndi ri kha vha ise phanḓa vha songo tenda u nyamisiwa, Ndi khou livhuwa nga maanḓa. vha songo thetshelesesa dzi disadvantage ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshi na dzi disadvantage nnzhi u fhira dzi advantage. Zwino nṋe ndi khou ri hayi kha vha ise phanḓa. Ndi khou livhuwa nga maanḓa mapfhi a ṱhuṱhuwedzo vho Osent, ndi khou livhuwa nga maanḓa, ndi ḓisa phanḓa, ndi khou livhuwesa. Kheso kha ri swika hone ri a ya mavhengeleni ri yo rengisa ri tshi vhuya ri khou swika hone ṱhaṅwe ri a ḓivha uri na kana arali hu na thuso ine ya khou ṱoḓea na muofhe ri mu wana gai, kana arali hu na muṅwe muthu ane a khou nyaga u ṱumana naye ri mu wana gai, kha ri ḓo fhira mavhengeleni nga u tou rali. Vha i ṱoḓo dzi wana vha tshi khou bika muzika u no thetshelesea nahone u no lidzea vhathuni kha vha kwame Grabbeats kha namba founu dzi tevhelaho 074 2836 160 a vha nga ḓisoli. Zwi vha zwavhuḓi u wana maafrika tshipembe o farana hu tshi dzula mulodzi muthihi ha tandwa ḽi no fukwa ngei Limpopo province kha lavenda zwi vhonala u ḓidzhenisa kha nḓowetshumo ya zwa mugidimo zwi tshi khou nwelela u tambudzana nga tshasho na u dzhielana fhasi zwi nga bvedzwa nga nyito dzavhuḓi vhudzaho, a si zwithu zwo ḓoweleaho zwi no khou ita kha lavenda zwi tshi kwama mugidimo. Ri na mufumakadzi muofhe Shavhani ane a ḓivhidza muofhe the cyclist u bva fhaḽa kha Ḽanzhelele. Muofhe u khou ḓo gidima u bva ha Mascaral Jubilee Mall u livha fhaḽa Mpepu Plaza nga maḓuvha mararu u ya kha maṋa. Muofhe the cyclist maḓuvha awe a lwendo nga lukanyakanya ndi u thoma nga dzi 6 u swika dzi 9 August 2025. Ri khou ramba vhadzulapo vhoṱhe vha Ḽanzhelele na vhupo hoṱhe nga tsini na Venḓa ḽoṱhe ḓo tikedza mufumakadzi wa u tou thoma u gidima nga lukanyakanya u bva ha Mascaral u ya ngei Venḓa kha Ḽanzhelele. Muofhe the cyclist u khou lwela u dzhielwa fhasi kana hone u nyadziwa vhafumakadzi hune vha shumela hone na u lwa na zwiito zwa u tambudziwa ha vhanna na vhana. Zwiimiswa zwoṱhe na vhoramabindu vhoṱhe ri khwinyeleli ndau ya ndoni. Kheso dovhe ndi vha ṱanganedze futhi hanefha kha yone Mudavhana FM ndi hanefha ḽone nṋe na bine ra vha ro dzula nga zwinzhi ro swika hone ṋamusi ri vha ro dzula na ene muofhe the cyclist ri khou swika hone ra vha ri khou guda kana ri tshi khou pfha zwinzhi nga kha lwendo lune a khou ya lu thoma ro swika hanefha hune ro ḓi doba zwinzhi. Hei na podcast vha ḓo swika hone vha ya i wana hanefhaḽa kha Mudavhana FM radio online, vha swika hone vha ya kha Google vha swika vha ri Mudavhana FM vha tshi khou tou dzhena hanefhaḽa i khou tou vha isa straight twi kha Zeno app vha tshi khou scrollela fhasi vha ḓo wana hu na dzi podcast, hu na podcast dzo no swika 7 hanefhaḽa kha yone podcast ya Mudavhana FM. Ṱhamusi ndi tshi nga dovha nda vhuya bva kha muyeni wanga ri khou swika hone ri ya mbekanyamushumo yashu kana nyambedzano dze ra vha ri nadzo nga lwendo lwavho. Ndi zwifhio zwine ṱhamusi vha nga eletshedza vhathetshelesi vha Mudavhana FM na zwine ṱhaṅwe vha nga zwi amba kha vhatevheli vhavho ri khou swika hone ri a vala vha tshi khou dovha vha ri vhudza na zwa uri ndi gai hune vhone vha wanala hone kharali hu na muthu ane a khou nyaga u vha thusa u vha thusa hani kha mini. Okay, ndi khou livhuwa ndi tshi nga eletshedza vhathetshelesi vha Mudamani FM na vhatikedzi vhanga uri ndi khou livhuwa nga maanḓa thikhedzo ya vhewe support yavho ndi khou i vhona zwine na khou ntsumbedza zwone ndi zwihulwane nga maanḓa. Tshihulwane tshi tsho ita uri mushumo wanga wa cycling u vhe mushumo une wa khou bvela khagala u tshi khou khunyeledza zwavhuḓi. And then ndi tshi nga amba nga zwa thuso ine nda nga i wana vhathu vha nga nkwama kha nomboro ya 076 054 9384 ndi dzone nomboro dzanga. And then nga dovha vha kwamana vha okay nomboro dza ndi 076 054 9384
vangakwama hafhu na va ENHTV ndi vone vana kudzea zwithu zwa hone ha Okay. Ya ndo Ndivone ndo number- vapha. No ndo Okay. kha vha EHTV ri vha kwama gai. kha TikTok page dzinomboro dzone ndo dzi hangwa Alright, dzinomboro alright, dza hone ndo alright. dzi hangwa okay Ahuna Ndo thaidzo na fhedza vhane u- arali vha tshi khou ṱoḓa. Okay, vho makhadzi wa vhana huna zwiṅwe ngafho zwine vha nga fhedzisa ri sathu swika hune ri a vala ino mbekanyamushumo mushumisani wanga. Hai, a thi tshena mbudziso, nṋe ndi right. Hai, ri khou livhuwa nga Vho Mdamani, hovha hu na question hafhanoni ya vhurendani thi. Ndo zama u vha vhudza mara a thi ḓivhi zwori khamusi a khou tou ofha na u gonya. Vha tshi khou vhudzisa vho Muofhe uri hezwi zwo gidima vho zwi thoma vha na miṅwaha mingana kana vha na miṅwaha mingana. ndi na miṅwaha mingana ndi tshi khou ita zwo zwa baisigira Like age ine vhone vha vha khayo musi vha tshi khou ita holu lwendo lwo gidima long distance. ndi na miṅwaha ino miraru a ri miraru ndi uya kha miraru Hai, ndi livhuwa. Vho Mdamani. ri khou livhuwa nga maanḓa makhadzi. Ndi dovhe ndi livhuwe futhi na vho Muofhe the cyclist ri khou livhuwa nga maanḓa ri tshi vha vhushela na lwendo lwavhuḓi nga maanḓa hafho kha lwendo lune vha khou yo lu thoma vha swike hone vha ya tshimbila zwavhuḓi vha si tende u nyamisiwa vhunga na zwiṅwe zwa zwiambi kana vha vhathetshelesi vho ḓi amba uri vha songo tenda u nyamisiwa nga vhathu kha vha swike hone vha ya khunyeledza ulu lwendo. Riṋe sa Mudamani FM na thimu ya Mudamani FM ri khou ri hai kha vha swike hone vha ya vha na lwendo lwavhuḓi nga maanḓa ri vha wishela mashudu uri zwoṱhe kha zwi yo tshimbila kha ḓuvha ḽo tou thoma u swika na musi vha tshi yo khunyeledza. Ri dovha hafhu ṱhamusi ra eletshedza na vhathetshelesi vha Mudamani FM uri kharali ni hone ni tshi khou nyaga u swika hone ni a thusa kana ni a donate nga kha lwendo lune Muofhe a tshi khou swika hune u ya dzhena kha lwendo ni nga swika hone ni ya muthusa kha 076 054 9384 ni swika hone ṱhaṅwe ni ya muthusa hanefho hune na nga kona hone nga u muthusa o ḓi swika hone o lavhelesa kana o ḓi amba zwithu zwinzhi nga maanḓa zwine u khou ṱoḓa zwone na vhathu vhene a ri ni khou pfha uri ni khou nyaga u sokou tou vha ni khou mu joina ya zwo tendeliwa ni ya vha ni khou swika hone ni ya vha ni khou tshimbila nga murahu hanefhaḽa kha goloi ni tshi khou tou ntsensema zwo tendeliwa nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa vho Muofhe the cyclist kha vha vhe na vhusiku vhavhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa u swika hone vha ḓifha tshifhinga tshavho vha ḓa hafha kha Mudamani FM. ndi khou livhuwa nga maanḓa vha Mudamani FM na vhathetshelesi u fhiwa tshipiḓa hetshinoni tsha ṋamusi uri ndi ḓe ndi ambe nga lwendo lwanga lune nda khou lu thoma u bva nga dzi 6 u swika nga dzi 9 dza August. Ndi khou livhuwa nga maanḓa u khou livhuwa riṋe makhadzi wa vhana zwi tshe hone zwiṅwe hafho ri sathu vala. Hai, nṋe ndi right, ndo livhuwa na nṋe u vha tshipiḓa tsha heyi program vho Mdamani na vho Muofhe. Ya, ndi khou livhuwa. Ri khou livhuwa nga maanḓa ri a i vala nga tou rali kha ri swika hone ri a ṱangana kha episode i tevhelaho vhathu kha vha swika hone vha ya ḓifara vha vhe safe vhusiku havhuḓi nga maanḓa.